Mzansi, ngiyabingelela emabutho akaSitheve ngaphansi kweProshnathi TV. Uhlelo ireconciliation lapho khona soke sibuye sikuzwana phakathi kwabantu bebabili noma bebathathu. Njengamanje sila eVilliers, sinomama usibhalele la eVilliers, umama Sekonyela. Usibhalelile sahamba safika. So njengamanje sizoke sizwe-ke kudaba lamama ukuthi kungani silapha namhlanje. Yeah, ake nihlale nathi ke solange sisabele. Njoba sazohlala, cela ungakhohlwe lapho ubusubscribe sazoqala ukubuka le episode. Ubusubscribe lapho ulike. Then masiphela singakhomenta ke sizwe kuvula khona ukuthi uthini kule episode. Yeah. Ake mama kunjani? Ngidinga baba. Siyaphila. Sisami uyaphila. Ngiyaphila njani? Igama lakho ngokuthi busuzizwile usisi ubani yena? Ngiponzo. Uponzo. Okay. Sengithe igama lasisi Uponzo, umama uSekonyela ni. Mama Sikonyela. Okay, mama Sikonyela. Maponzo. Okay, usifuzile mama njamanje sesihamba sasafika njengokusibhalela kwakho. Sikuzwile ukukhala kwakho kwi-email. Sathi no, yize sinazo inkingeni like imisebenzi eminingi kodwa ke size la kuwe ngoba ukhona bese uyasibhalela nawe kwabanye kwethu ilisting yabo. So sake sicele ukuthi utshele ababukeli nathi ukuthi kungani silapha namhlanje. Ngidekile lethu mama bapile imradi yakamo. Imradi yaka wa tshwenya. O setsa kene ke mekgwemebe, o tsamaya masiu, o tsamaya dikatareng, o tsamaya le batho ba bangata dikoloi ke dikoloi ka ntle ka modi ematsatsi le leng. Ha ke re ke bua le ena o nkaraba ho rata, o a tswa boya o ntse o ya music-ing kae ha ke tsebe o qeta dibeke a sa khutli ka tlung le sekolong ha sa ya loye. Jwale ne ke re ke batla hore le tle le mpuelle lena le mputsetse hore bothata ba hae ke eng. Ho etsahalang ene ha ke ntse ke moshebiletse e ka re bile o mmeleng lo ba mmeleng ke a tshepa le ntate wa ngwana ha mtsebile mtseba re ntate wa ngwana ke mang ha ke le mputsetseng yena re ho etsahala eng ka re jwetse re ho etsahala eng ka bophelo ba hae o batla hore ho etsahale eng o batlang bophelong. Okay, ngiyakuzwa before singenele ubusike like mhlawumbe wazama ukukhulumana ngaphambilini or wazama ukumbonisa. Ke lekile bua lena bile ke paletse o nkaraba boithatelo ke bile ka bitsa le maloma e bo mangwana o atella ha ba tle lore a utlwe next etswang ho nna. Siswa kuqinisa kusho mama. Ke tse ntse tsa di buana. Ke mahola tile mabadi mo. Ke ntshabele mabadi. Ntshabele msetsana le ditedi. O tsamaya ka kolona le ditedi. Ke makeup a ke go sebetsa. Makeup o tla tsena le ditedi. Ba setse ba ikenya ditedi. Batho. Le mona o setsa qadile wa tella. O tella le ha ba. Ku bile ditsetso. A ke re wa ntella. Go batho bona. Ha o tse botula le nna fatse bua le nna. Ho neng ke bua le wena? O bua le nna eng? Ho neng ke bua le wena? Wa bona ha ba tlo mamela. Ke ngwana mang o mo imile mo. Ke maitse ke mmenna. Lalela a ke re ke o tseba ngwanaka. Ebo ke imme. Ke no. Ngwanaka ke o tseba o nonne. Ha bona ke nonne. He moshebeng le matswela tle. O lahlile. O imile motho. O lahlile. Ka je go tla go re jwetse hore ntate ngwana ha o ke mang. O tla go re jwetse hore ntate ngwana ha o ke mang. Ba jwetse hore ho etsahalang ka wena ke ntho e batlang bophelong ba hao. No. A ke re wena so le mme ka tlung ka mo. Nna ke nna ngwana wena o mme nna ke nna ngwana. Ha go ba jwetse. Ho bona o le jwalana ntho tla etso. Eno tla ntswela ka motse he. O tla ntswela ka motse o tla ya hona bathong bao ba hao. O tla batho ba bona ba batho ba hao. Re tla ke re di ke re bone hore ke ha mamu eta ho lla saka ka la o ka lla sa ha hona mo ke ya le a bona jwale hore ke lebile ditse no yazi siswami akusindlela ngakho ungaphindula ngayo makho le nade way ukhumbula okhuluma ngakho naye ke fentsela bua butwaka akusindlela ongakho cha angithi mama makho lokutsalayo ngithi and then ngabi ne attitude njengengane ha hlomphani kama katlung ha nhlompe ke ufuna inhlonipho kuma wakho amna tijwang inhlonipho evela ngakho ufuna inhlonipho njani ntshantsa yetsa mhlaye ka yona uma na bua ibuang yona tlamele ke bua jwang ke bua China bua hantle le nna o ntse gore ke bua jwang ha ka o tsa mahala mona ke ne ke nana re mhlomong re tla change ha o bona batho bana o re tla buisa o long ga se ditse wa bona after air today ya di camera after today ban ke khale ke bua after today ha ka o biletsa mma hore ba bua no ya ke bua batella ke batelletse ka re ho no sa etsa tsona tso di etsa tsa ka malome Johannes sena o jwang ha le so o bitsetsa yena nna ha itukisena pele ke ba feng ba mpitsetsa bona ka toulo jwale nna se ke ga ga di nthabeleng a sa bua ga bueng le nna ba nkgotse ba reng no it is criminal ngithi ngikhuluma naye mina
sisine njengoba mama esibizile sithi njengoba una camera angithi sizamile ukukhuluma nawe isikhathi eside uyaqhubeka wena uthe ubalo lo mention lo ukuletha ngemoto ngithabele ngini umngane wakho wamutsiba mos umthabele ngini untombazana ke ngonyana ngoba bethe wona uhambe ebusuku uhamba lesbian yebo una dipilisi tsa tedu una le tedu vele kodwa kusebenzele ukukhuluma nomakho le ngomakho uyazama ukukhuluma nawe ukuthi yehla yeke lezinto ozenzayo njengoba manje umbukisa nezwe phela njengamanje kilo unalibuyisa ngale akusiyena uma uzama ukuthi wena njengoba ekukhuza kanje angithi njengoba ekukhuza ubona ikusasa lefing kuwe ukuthi yeke lento oyenzayo yabo njengamanje ngizomention nenendaba yokuthi ukhulele wena never uyibona impayo umama phela umuntu wesifazane lo umama omdala uyayazi ngani yakho uyabona kangithi umuntu mayekhulela ngithi umama njengomama uyakwazi ubona ama changes emzimbeni womuntu hakho kuwe umuntu uyimile yakho rejetso rile kimsitse ke mara ke ngwana ke letse ke moholo haibo ku hudisitse je ke a tseba hakho rejetso ru imisitswe ke mampa e soka ke ru imile mara haebe ke hlo bue nni haebe ke mme hona le bothata ke ntse ke shebile ka tlung ka mo haebe ke mme hona le bothata ke yeso ke re haebe ke mmona le bothata re batla o tseba hore ntato ngwana ke mang ha ke tlo sokola ke ntse ke hudisana le bana ba bona ko re jetso ke mo se ke na le 24 years ke mo ukuthi au sigma wa jetso re ntato ngwana ha o ke mang he a ke bona mo re jetso re ntato ngwana ha o ke ntato ngwana nix eno tlo ba wa bua hore ntato ngwana o ke mang imana re jetsa ha uneminyaka emgaka sisi uneminyaka emgaka ke na 24 bit usafunda isikole awusafundi ke college college ngakho ukhuliseke kanjani njengoba udelela kanje uthatha yonke le influence le ngicela nokundisithe nje ke udecide lo libitha njengoba mama njengoba kubizile siyabona thina no hayi eqalicocele njengoba kubizile thina siyabona ukuthi ukukhuliseke kahle bengeke kube asibize thina if akakhulisanga kahle ngoba ufuna ukuthi ushintsha ngithi I'm sure leyo yonke lento oyiyona uyithatha ngaphandle hey asisamu uyadelela yasikwazi kwangafana nawe le age kuyona uyetsontswela ka motho utswe ka uya hona mama la dimpatse uyotsa wena le boyfriend ya hao mo hauna mo ke tswa mo wena utswe uya hona mo la tileng dimpatse tsa hao mo ka mo ke haka he le o ka re ke hanta tao ke haka mo wena o tlotsa ke o insista o tsaya ke mamprexitseng ke batla ke mamprexitseng ele ha o ka tsaba he o shwa ha una taba bua re tle re tsebe o ye ho ntato wa ngwana ha monno wa hao ha o ka mo founela no ke na tla o jotsa ntaba ka fe o dula mang re dula monno feng ka tlung sershala monna ka montlung ka ke re founela monna o ke na tla o tsebisang go etsa ha re fe dinomoro tsa ke re wa di tseba wena re tle re mo founela ka nte ke monna mang ke ne ke kopa abuti ke ne kopa re tle re mo founela a tla tle ka tlung mo re tle utlwa ditaba tse e ka re jwale se di nhlang tsa ditaba tse ka fela tsona because nna vele ke khathetsa ke tsebile tletseng le di-camera uchaza utshela ubabakho uyena uyazi ukuthi wena ukhuleliswe ubani ke re mo founeleng ditlolo mpotsa ke re mo founeleng o tla la explainela so ha ke tsebe why le ntse mpotsa dipotso tse ngata untswele ka motho wa ka ke re hotsa wena le boyfriend ha ona mo ke ya mo wena o tla tswa ka maharang ke batla o insista o tsaba ke mamprexitseng ke batla tseba founela monna o mo botse ke re mamela batla di answer founela monna hao a tle mo ha le ntse le tsa mamasiu ntse ro a o lata le ntse le tseba re le etsang ka thoko le a tseba re le etsang ka thoko batho le ka ba lantlisetsa di-camera gore le tlompotsa ba fe di-phone number a botira o fe di-phone number o founele re ke re utlwe taba tse e ka re John di a ntšhisisa re ke re utlwe ene wa tseba e ke tla etsang ha le no tshepa ka montlung e ke tla etsang ke mhlang batho ba tla tsebang hore mme wa ke mokobe ngwana ile wa ha uthu babu wakho wazi mo fendi phone number o tshware ba tseba ba hlola ba tsamaya ka ofela masiu ba tsamaya ka ofela ba felehetsana kanti ba felehetsana tsona tseo I relationship yakhe no baba ikanjani ba ntse ba le hantle mara ha ba kena ka montlung o tla re ka re ha ba utlwane hantle ba ntse ba utlwana mara o tla bona menateng kwa ba ntse ba felehetsana ba re ba kopane kae ditseleng ba felehetsana tsona tseo tsa hore ba etse tsona jalo wa ntse sa botse monnao Wantse so botse monna o ke le ntse le felehetsana le ntse le liketsa tse ka reng ha le utlwane hantle le utlwane le tshehela ka dikhoneng le tshehela ka dikhoneng a tse ka dithoko le a tse ba re le ntse le robalana hala qeta re fe di phone number ha o sa batle ke tla fana ka tsona a ka phone le leno wa tla a botso re hetsahalang ba fe ngafisa hampi bi into ezosiza la ukuthi
senze njoba fana ka di phone number fana ka di phone number ke phone mphe phone ke fana ka di phone number ifa buti phone number mol abuti ra ufe di phone number lamboga shem babukeli sacela nithi ukuhlala nilinde kancane sisafonela ubaba abantu wasisi la sike sizwe ukuthi yena ngathini kulolu daba lolu ngoba lunzima mayithi asibuza ubaba wakhe etshela umama wakhe kanje hayi likhulu liyeza awuhlala ulinde lapho sizwe ukuthi ubaba uzothina Hello. Sawubona Bhuti Patrick, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Bhuti ukhuluma noNtombi wakuProtnet TV. Sila ekhaya baba kunodaba olubuqayi oludinga wena la ekhaya. Besingathanda uphuthume endlini ungakhona baba? Yeah, ngakhona ngingafika just give me 10 minutes. Ngizoba ngilapha. Ngiyabonga baba sizokumela. Thank you ma. Ngiyabonga. Uthabile he? Amfone tsa ke lotlwe. hayi So femela ena monna he. Hesaloa kwa rona. hayi ke Le wa tla ba sebete wa tseba o sebete. O santsana o tella le di mama. Hane le nna wena ne nka ikisa fatshe. Ke la mfatse. Wela mfatse. okay babule beProtnet TV ubaba sesimfonelele nangenhlanhla ke samthola wagcina esefikile nangilapha njengamanje sacela nithamele ke nihlale sizwe ukuthi episode izophetha kanjani makakhulume ukuthi kuyenzakalani makakhulume ayenza khulume nje ukuthi kuyenzakaleni utho ubuwo ruhetsa hetsa ngakhuluma kanjani ngoba ngibizile la ngathi sorry wathi ngikwatile hambi sorry khuluma ukuthi kuyenzakaleni baba igama uMabutho ngizwa kuProtnet TV yeah ukwazi mfethu yeah ubaba ngabe ubani Patrick Patrick ngizwa kuProtnet TV ihlela ireconciliation sonele umama sipalele umama la ngisibanga sokuthi kunezinto ezithile ezingahambi kahle yeah okay afuna ukuthola iclarity yazo yabo neclosure kuzona so njengamanje uzozwa ukuthi ubizweleni usisi indodana yakho le indodakazi yakho le yebo okay izochaza or umama achaza ukuthi unkosikazi achaza ukuthi kungani nawe uzibona usubona nje ngamakhamera esegcele kwakho kona vele mina achaza ukuthi kungani mina ngizwa ngabantu ukuthi khona abantu kwami okay kibiditse di camera hobane ngwana o ne setsa changeitse a le mekgwa hona tse o imile jwale ke batlo ratla re botse re imisitswe ke mang bua o se re imisitswe ke mang Patrick go botsa mtsela wa mpaki ya mang nena o tlo santsana o tella hape kante hane ke seo monna ho etsahalang hane ke seo monna o etsahalang ke ngene le yetsa mina ngibize mina a re wena o mo imisitseng wa utlwa puo e ntse tsho jwalo kwena o mo imisitseng le ntse le imisana ka tlasa nko yaka ha ke tswa nje ke re ntate o setse le ngwana wena o sala nkile ngwana ka o mentse msadi yazi into ngikwazi ukuyenzela kulontwana wena mawungekho njalo nikeza usizo lo ngakhona lo lesizo le jwana la ro roba le lena lesizo la ro roba le lena Patrick ke potsa mtsalo wa ngwana kwa mang batho se ke kgatsetse ke camera tsena o santsana tella hape ha ke le bua mpotseng bua nnete ro etsahalang ibile le tla lo re ke tshisa ke tshisa bua ho etsahalang no sacela ke sa dula ke dula re ke tlosa le stulo ha ke bue ubaba usafuna ukuchaza sizoyizwa kahle indaba bua ntate ngizira uthi ngizokuchazela indaba ke batla bua ngibangela umsindo ngizokhuluma kanjani uri ngwana kwa hawo ha utlo re ntsare o tsho wakho lo mntwana ha uso ke tse ngwana kwa Patrick nna ka ba ke tse mona o jotse ngwana kwa mang o re buditse pele o tla mo wila re ngwana kwa hawo kanti kumithe bani kumithe yena maye wankosi uchaze mina uchaza angithi beni nonke wankosi uchaze mina beni nonke sonke la endlini beni nonke mara ukuthi umithi sobana manje lokhu nihambe ebusuku angithi na mithi yena makahamba ebusuku ngiyamlanda etshwaleni ngimlethe endlini abe safe ukuthi wena mabuya la uye khona uzokwazi ukumthola so understand ukuthi mina ngiyaphuma ngiyozama ukuthi nithola impilo eright nina for yena nawe angithi yini oyenzayo le endlini okuyenzayo ukuthi ulale naye uyisa kuphi ngoba ngithi uyayidla phandle ayithi uyidla phandle okay manje senimithise sesifika lapho futhi uhlale phansi kancane khulumani no bese baba ufuna ukuchaza khulumani chaza ngimoshile isikhathi
Ayi baba. Umosha isikhathi khaza. Ngokuthuka sikubiza la ngalo. Awusilwana ko bua. Kuyomthwa hawo. Uyirimilisa bua. Baba Patrick. Mfo. Ayi indodakazi wakhe ngithi. Yebo. Lengane ayithwele uyayazi ngoba unjenga manje uthini kithi undodakazi uthi wena owazi ukuthi ingane yabani that's why siqala ukuthi kufanele sesifuna ngikhona ukuchazela if khona ubaba wengane unika umama yena kumele achaze ukuthi umntana wabani kodwa uyazi ukuthi yena ukhulele ngwana kwamanje kodwa ukuthi ukhulele ubuyazi ngwana kwamanje yakuthuya uyayishwama yakuthuza onsobuwa ukuthi ngwana mangumimile bangumsiko okay uyazi ngokubaba phela ngicela ukuphika tu okay straight to the point okungcono ubaba wengane uPatrick yes dear Lord Jesus na ntswele nka motswaka itswang ka motswaka tsa max batla utlwa next ke khathetse ntswele abuti ntswele ka mara ntlo yaka ku sia le ngwanaka wena o nkile ngwanaka metsa mosadi ke rotla ba ntate ngwanengwa ha se batla utlwa next ha ke batla utlwa next batla ntswele itswang o tsamaye ha ke batla utlwa next una ba Patrick uyamsola nje umama ehlanya kankani evuka ulaka besilalana masi yeah mara wayimele ukhiphe le ndaba phambi kwamakhemera bekumele ngithini ungibizele wona na bekumele uthi okay wayengangibizela wona manje uzophika umntanakho umntana wami okay wabuyazi phambi kwakhe maye wayiphika phambi kwabani phambi kwamkosikazi wakho uyambona lo muntu njani ngithi unjani yo ungadila nomuntu nje ungadila mani kancane wena wena baba Patrick ngihlola yazi indaba ngiyicaba indaba enje wayema role ha kiye kimrole ha samaya buthi nkanka libeketsa ha dinke samaya alright ntsweleni itswang nkamshadi wa tswamele okay sacela akiri kumshadi usafithi uchaza something before ngicela uhlale phansi Pakistan lifethi yebo Pakistan lifethi kimamethe uyahamba la uye eDubai 2 weeks 3 weeks uyothatha ama order wakho mawufika la ulala sukela uwani uyahamba futhi uyodeliver ama order wakho mawubuya hawuna luchata unakuma esontweni mawubuya mawufika ubiye la endlini ukhathele ngithi ngiyakubamba ukhathele ngithi ngiyenza kanje ukhathele baba Patrick umuntu ohlezi akhona la endlini nanga baba Patrick indaba lese mhlawumbe ufuna ukuyenza lento oyenzayo ungayenzanga ngaphandle uzubone umntwana bekungasiyo into ingibesibikile enhlezweni ukuthi ngifuna ukuyenza lento mfethu ikizenzakalela izenzakalela umuntu nginama feelings umuntu enhlezi ngimbona la endlini nanga ngibona ukuthi ungifaka ngamenza kancane babona ukuthi ungamenza umfaka ngiyasho ukuthi bekungasinhloso yami okay imake baba indodakazi le uPonto wakho uyamzala noma umzali no uthathele advantage ngoba umzali akusi advantage but ngicela uma advantage vele hayi advantage ukhuluma kakhulu nawe so mithi ke nami kwenziwani ngoba so mithi wena uyahamba umithi ngiyahamba ngiyaphi kanti uyahamba uyaphuma le ndlela ngihamba ngoba wena ufuna ukuthi ngiyahamba la endlini yami umithi ngeke uhlale nabafazi abayi2 ngathi uyaphuza angeke uhlale nabayi2 uzohamba angiyindawo mamela ayithi umithi akirihla umithi angithi kusho ukuthi lengane zakho nanekekele bona tsamani li2 kuyakani utsamala umthwalo kibomme utsamala umthwalo lihlotsa maya le rata le sarati ka montlong lihlotsa if ingane yami izosala la nami izosala la kanti wena wabuya uluvela wabhekela mina ngolaka kahle wena uhamba naliphi side kahle la awubona ubrong bakho ngapho right nangapho right utlotsa halang ka ngwana wa hao o dula ka kae hama khona la endlini mos inkinga kamo lo kanti lo mntwana ukhandwe kuphi dula kamo koko lehlakane nkoteng ukhandwe kuphi lo mntwana ukhandwe la isinkamo yeah wena libheke tsa hao ke tseo
ubaba uPatrick akayizona awuna dibheke tsa ukitseo awuna butulo ka bheke tsa ukitseo in fact inhle kahle uzama ukulungisa lawo kahle kahle ukhetha ama side ngilungisa but ngibona indlela nawe ngathi yabo lento yenza inkulu inkulu kwani cha inkulu emndenini umndeni wabo because wena angikusukela uzongitshela la ukuthi emndenini wami mina ngiphathe kanjani umndeni unalimndeni wena ngiyakuzwa awunamndeni my mouth ufonela mndeni wa ukingwana lo tlango lo samtsibi nguru ki ngwana ore ki yana mndeni wa ha ngwana mndeni evet uzena ama camera sharp ngakuvumela emzini wami bese maqeda ukukhetha ama side awunamuzi ukhetha ama side uthi no ulo umela ekuphi lo umela khulu athi awunamuzi ukileka bike kitsa uphufana tsa ukitsa manje manje njoba ngithi mina ngibona ngathi alibona iphuthu lengane mayikhula ngithi lengane izokhula le mayikhula izothi kuwe baba yebo uma waye athi kuwe baba uyayibona lento ngisho ukuthi la emndenini ukuthi isiphihli phela lezi step daughter akusindaba saying advantage no ngiyakutshela ukuthi phela mhlawumbe samazana amaphoyisa step no shabafunani komela ukuthi bizane amaphoyisa bize ahambe wena bizana amaphoyisa ngithatha imthwalo yakho ungasabuyi ngiyabona la ukuthi kahle hamba ungasabuyi khona into ngathi niyayihlanganisa cha ikinto esihlanganisa yeah khona into enihlanganisa because kahle kahle manikhuluma emafonini benithini kahle kahle manithi okay fine sethi date so shoot ama camera la kwami benithini benikhuluma nithini asazange sithi sidate yeah kahle khona into enihlanganisa no mama khona into enihlanganisa ngosukolithini yeah so hayi ukuthi basizela sizolwa nawe cha sizozama ukulungisa le if uzama ukulungisa why ukhetha ama side angithi ma side ngizama ukubonisa wena ukuthi lento la ingaba wena wazi kanjani wazi lento uyenzile kushukuthi wena lento uyenzile bona right alibona iphutha la lento uyenzile bona right right yokuthi ulale nomntanami ummithisa okay ngicela ayikho wrong lento uyenzile ku kodwa mfethu ngoba wena awusuwe wena uthotha mali mthwa wakhe liyangitshela kamuthi Michael Close okay akecela sikuzwa etsong kamara mthwa kamuthi kamuthi kwa kamuthi lona suthele ngicela ukubuza la wena yini into efisayo njengamanje ngifisa ukuthi bahambe bayi2 okay uzohlala ngiyi1 Bonzo wena ufisani umntanami kodwa ngicela ukuthi kwenzeke ngeke ngithi ufisani ngoba wena phela kahle ingla kakhulu yini nomama ngeke ngithi ufisani ngicela ukuthi kungenzakalani njengoba sekukanjena ke kubona ngathi into engathi ngaba razi ke phambili engenzeka kona ngicela ngokuxolisa kumama yona into engiyenzile into ebuhlungu subeke kuma senses zakho siyabona iyenzeke nanoma kubani kepha lo umntana mokucala okay manje ubaba umbheka ngaliphi iso njengamanje usampeka njengobaba or njengesoka okwamanje angazi eqinisweni uyamthanda ubaba ubaba ngiyamthanda njengendoda yakho cha angokubisho lapho ubumthanda njengendoda njengoba kade nisa ngoba bekangibonisa uthando ngenye indlela umama leli thando bekangangiphi lona yena okay kodwa manje umama ufisa uthambana ne2 manje la ekhaya mina ngiyindawo ngimtshele lokho ngaphambilini namanje ngisamtshela lokho ukuthi angiyindawo mama akekho umuntu ohambayo lapha futhi thisekutshela wena kodwa baba into kumele yenze baba wena ngabe uyathi ngoba wena cause yayo yonke lento la isenzo sakho usenze ngokungacabanga ngixolisa nje kusho lokho baba udala vele ngiya-understand kodwa mara ngizwile ekuqaleni ngangakwenza yonke lento kuzophuma ngaphansi not ugange emndeni ngoba lento ulimaza umama ulimaza nesasa lomndeni ingane masizali izothi kuwe baba nomntana wakho nathi baba manje uthi step daughter hayi kona kunjalo okay khona ukuhlala nabo bayi2 angeke ngizokhona ukuhlala nabo iqiniso vela sali kodwa eli wrong iqiniso elakheke wrong elakheke ngokukhohla kahle iqiniso lelakheke ngokukhohlaka ngoba kusho wena ngithi cha ngaphandle kokusho mina ngoba reality nje reality abantu bama reality wethu awafane yakho neyami hayi baba niyamuzwa usakhuluma ngicela ukuthi ningikhululeni ngihambe okay akake ngibuze ngicela ukuthi ningikhululeni ngihambe ithini ngikhululeni ngihambe abasale babodwa buza baba indodakazi wena ngoba sengibuze umntotakazi uyithatha njengendodakazi usuyithatha njengomfazi futhi wakho wesibili ngoba phela manje sithola ukuthi ulala ngapha ulala napha ngicela umamela into eyi1 ngilo understand into eyi1 umfazi wami nangu hakimshadi wa hawo nina lo mfazi la asimfazi wakho na umfazi wakho phutha king Patrick liphutha king awunomthwa into besiyenza mina liphutha king njotso nonjotsa katsana akusiphutha sitawutsa maphutha utsatsa maphutha ke hatsa mtshele kamuthi mthwa hawo ayetse maphutha he baba sacela ukuthi
njengoba becela Samaya ukuthi uphume uhamba Ngatswe. Aletsa amaphutha strategi. So ngitshelwa wena mayothi imphume kami wena. cha ngisho ukuthi ujolami kodwa uyabezwa bathini Kodwa ngiyabezwa laba okay mara manje sengitshelwa wena uthi angisibona ababhalele mina ngoba befuna usiza ngithi ngoba vele njengoba ngishilo thina nanoyithiwa ngithi khona into hayi so ulukile Samaya hayiye Samaya Samaya ngikatsela intsahawu yentswele kamuthi uyahamba angindawo akekho umuntu angizocosha abantu angindawo hayi sizobuya uma uthi uhambe sizobuya ngakusasa sizobuza nama-bounce ngakusasa ngoba hayi kumele aphumele ubaba la makahambe kumele aphumele ubaba khana nani nizosala ekodingane le nawo sala nikhulisa re tla ke re di ke re bone re lokisa jwang ha go tlo ba thata gore ko tshwarele kodwa kancane kancane ngixolelise re tla ke re di ke re bone ngoba mong hana kwenziya phela umuntu akalahle ngithi vese undodakazi yakho ngani yakho vele ngeke ukuthi uyilahle ngesimanga somuntu angaphandle usuka wazonixofa la emndenini Nokasimule muthakene mahareng. watla wanswabisa Kesayilungisa mara wa bona re nkutlwisitse bohloko jwang Ke a bona. Uyaxola kancane kancane ngeke siphele xola manje kodwa awumxosha ngithi angazobona isikhathi masilokisiya ya ngoba phela ingane yakho le phela ngithi uyona kuphela ayikhe so mayixosha uzothi ingane yebo umuntu akalahla ngithi vele yize vele phela sikhula ngamaphutha ingane lesesencane vele izoyenza amaphutha vele so mangibheka leyo ngane ngizathina ya ne hayi kona ngiyakuzwa kodwa hayi ngeke silahle phela nayo ngoba isikhona yabo okay ke babukeli emakhaya beProfessional TV nalizwe udaba lona hayi akusidaba olumnandi nambe ngaliexpectanga udaba olunje lunzima lujulile kodwa kubaba unenkani la ekhona afuna ukuphuma kodwa ke sathembe ukuthi makuthi kushona namhlanje akaphumanga umama uzotshela ukuthi kwenzakaleni then thina kusasa sizobuya sesibuya nama-bounce sithi nabantu esisebenzisana nabo yena ahambe simthatha ahambe angithi uyangizwa ma kungakuhle lokho yena ngisamfuna ukuthi ahlale lana because akungeke ukuthi umuntu akusuka umuntu ophilayo onenqondo kahle ekhaliphile ungenza kanjena efikile emndenini ngibulala ngangibulala ne hayi siyabonga so babukeli nalibona udaba ungakhomenta lapho nawe sizwe ukuthi lithini uvo lakho usubukile le episode ungakhohlwa ukusubscribe lapho lona libhlungu udaba ushare lapho nawe kuma nenkinga mhlawumbe efana noma engasafani ke kunenye nje ufuna ukubusana nomuntu othile anithathelana amanzi noma anisaboni ngasolinye ningasibhala lapha kwi-approachnati@tv@gmail.com noma usenzele iWhatsApp kuyinamba level lapho phansi screen or ufone sofika la ukhona sizokusiza nawe ungakhohlwa ke ukuthi uyasibheka lapha ku YouTube channel yethu uyasubscribe uyashare uyacomment uyalike TikTok sikhona Approachnati reality show Instagram usikhona Facebook usikhona sawonga ke babukeli cela nenze njengoba sicelile nawe lapho sibhalele sikhona sokusiza thina sifike izinto zenzeke siyabonga